Dobro večer, Makedonija! Ej, ova vtor pa da go kažu vam. Skopski Vardar, evropski prvak! Ovije što gi gledate pozadi mene. Mrtov. Ovije se najgolemi ambasadori na našата država. Голем дел од нив не се македонци и еден ден ќе си отидат во нивните држави и ќе кажуваат си беше еднаш еден Вардар во една Македонија. Верувајте, најубавиот дел од нивните кариери ќе им биде Вардар. Да живее Вардар, да живее Македонија! Ne želim neke tužne priče večeras, jednostavno započeli smo ovu turneju već u 8. mjesecu. Naši ciljevi su bili da se kvalificiramo na ovaj Final Four i da uživamo, jednostavno došli smo do Kelna zajedno s našim kapetanom i trenerom, obećali smo sami sebi da uživat ćemo, plesat ćemo po terenu, pokušat ćemo našem narodu donijeti veselje, pokušat ćemo opet doći na ploštad kao 2017. godine, mislim da smo vam to i obećali. Hvala vam za svih. Hvala vam za svih ovih 7,5 godina u Makedoniji, u Skoplju. Neizmjerno mi je žao što idem, ali možda nas putevi nekad opet spoje. Hvala vam puno i želim puno sreće svima. Volim vas. 2 godine nazad стоев tu i Иван Чупич кажев една много добра реченица. Дека денес он Хрват, цело живот он Хрват, а осеќа себе као македонец. Тако замислите колко ние сме се трудивме, да денес ние сме 20 души, сакаме да кажеме да ние сме македонци. Jedan život, jedna ljubav. Hvala. Сакам да стана македонца, ма ми ни дава уште пасош годину дана. Ја го барам година дена и никој ми не дава пасош. Замислите тоа. 3, 2, 1. Луѓе, честитам со победа, ова голема победа за вас, за нас, за цела Македонија. Еден живот, еден љубов. Ова е за нас sve. Hvala za podršku, vi ste najbolji navijači, vi ste najbolja država. Hvala, hvala još jednaš. Ajde Vardare! Dejan Milosavljev, Dejan Milosavljev,
Pozdravite čovjeka koji je ušao u Vardar na mala vrata, a izašao je na jako velika. Poštovanje. Dobroveče Makedonijo! Dobroveče narode sa najvećim srcem koji sam ikad video. I ovi momci ovdje su nešto posebno što su dali meni i vama. I nadam se da ste ponosni na nas. Igrali smo za vas do koske i puštali krv i u jako teškim trenucima pokazali da treba da verujete u nas i da ćemo mi to vratiti na pravi način kao što smo sad. Živeli Makedonci i živeo Vardar! Idemo jako! Ova titula je za Vardar, za Skopje i za cela Makedonija, okej? I сега, сите заедно, окей? Ние сме шампиони! Шампиони! Ое, ое, ое! Сакам да ги запознаете добрите пријатели на Вардар од Србија, оние кои што ги слушавме на преносите. Почитувани Сретен Рашковиќ и Стеван Стевановиќ! Kad imate ovakve majstore, kad imate ovakve mađioničare rukometne, onda je lako pričati, onda je lako preneti glas vama. Jer najbolji rukomet sada stanuje u Skoplju, u Makedoniji. A najbolji rukomet može da se gleda na Arena Sportu. Hvala vam na svemu, uživanje je bilo pratiti ove momke. Ovo je njihovo veče i vaše. Blagodarim Makedonija, blagodarim Vardar. Gospodo, a evo sada možemo da se podsjetimo. Dame i gospodo, poštovana publiko, Skoplje opet evropska prestonica rukometa. Slavi Makedonijo!